Welcome again to my channel. Ayan, pasyal na naman kami guys. Here. Ayan. Somewhere down the road.
tutok na lang ako. Ikot-ikot kami guys. Wala kami maparkingan dito. Hirap pag may sasakyan. Tapos punta ka sa center. Walang maparkingan. Bakit okupado? Okupado. Occupied. No? Occupied. Hi guys! Hello! We are here in Templo de Debod. Templo de Debod. Ayan, Martes, Dominguez, Festivos 10 to 20. Alas 7 daw. Alas 7, sabi mo alas 7 papi. Alas 8 nandito eh. Oh, Tuesday, Sunday and holidays 10 a.m. and 8 p.m. Papi sa Dominguez Festivos. Ayan. From 8. Nakalagay naman dyan lang sa di ikot tayo. Guys, pasok tayo dyan sa Templo de Debod. Pero ikot kami guys kasi other side kami. Mainit guys. Mainit na. Sama-sama na kami. Ang nakapila. May nakapila guys. Ang kapila kami bago kami pumasok dyan sa Templo de Debod. Mayroong pila. Last hour na guys. Grabe yung mga gadget na kayo. The gadget di RCTV. Ayan. Pila. Ang tagal ng pila guys.
Uwi na kami guys. At napagod na ang aking puppy. Ayan. Shout out guys. Shout out to all my members. Ayan yung mga nag-support sa. Thank you so much for supporting my channel. And shout out sa Team Tugang, Team Blossom, and Team BLVG, and to all my solid supporters guys. Ayan. Thank you and goodbye. Bye! Ingat! Bye bye! Love you all guys. Bye!